Ubwiza bw'Abanyarwandakazi buzwi ku isi hose, ariko hari bamwe bafite imiterere idasanzwe ituma buri wese arangara aho baciye bagahindukira kubera imiterere yabo idasanzwe. Muri iyi video tugiye kureba abakobwa 10 bateye neza kurusha abandi mu Rwanda. Reba iyi video kugeza irangiye urebe uri ku mwanya wa mbere kuko uyu we yavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga nta n'uhakana ko atari uwa mbere. Kora subscribe, like, share ubundi dutangire. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi Marina Deborah ukunzwe cyane n'abatari bake kubera ukuntu aririmba. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Ingabire Deborah. Yagiye avugwa mu rukundo n'abasore benshi harimo na Eva Muziki waje no kuvugisha benshi ubwo yamwambikaga impeta amusaba ko yamubera umugore. Marina kandi afite imiterere ivugisha benshi nubwo bamwe bavuga ko yiyongeresheje ikibuno, gusa we akaba abihakana avuga ko abakobwa b'i Rwamagana ariko bateye kubera ibitoki byinshi. Akaba akurikirwa n'ibihumbi 293 kuri Instagram. Ku mwanya wa 9 turahasanga Bijou uzwi cyane muri sinema. Uyu mukobwa akaba ateye neza mu buryo bugaragara. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Munezero Aline, akaba akunzwe n'abatari bake kubera imiterere ye myiza. Gusa bigeze kumushinja kwibagisha, gusa arabihakana avuga ko umubiri uhinduka cyane iyo ukora siporo. Akaba akurikirwa n'ibihumbi 182 kuri Instagram. Ku mwanya wa 8 turahasanga umukobwa mwiza cyane Nkurunziza Aggy. Ni umwe mu bakobwa bamamaye cyane ku rubuga rwa Instagram kubera amafoto ye agaragaza ubwiza n'imiterere. Aggy akaba yaranigeze gushyirwa ku rutonde rwa Afurika rw'abakobwa bateye neza, cyane ko hari n'ibintu byigaragaza. Mu rwego rwo kwiteza imbere akaba yarashinze iduka ricuruza imyenda yise Aggy Shop. Akaba akurikirwa n'ibihumbi 279 kuri Instagram. Ku mwanya wa 7 turahasanga umukobwa ufite ubwiza buhebuje witwa Dabiju. Akaba yaramamaye ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Instagram kubera imiterere ye myiza. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Munezero Rosine. Akaba yaranigeze kuvugwa mu rukundo n'umuhanzi w'icyamamare muri Tanzania Harmonize. Dabiju kandi akaba akurikirwa n'ibihumbi 613 kuri Instagram. Ku mwanya wa 6 turahasanga umukobwa mwiza ufite uburanga buhebuje Teta Nice. Ni umu content creator ukunzwe na benshi ku mbuga nkoranyambaga kubera imiterere ye n'ubwiza budasanzwe. Akaba ari umwe mu bakobwa mu bafite agatubutse kuko afite iduka rye ry'imyenda yise Dress with Nice. Akaba bifatanya no kudekora no gucuruza indabyo. Muri make ni umukobwa ukora cyane, akaba akurikirwa n'ibihumbi 65 kuri Instagram. Mbere y'uko dukomeza kanda subscribe hano kuri Dora Update Rwanda kugira ngo tujye tubana muri buri kiganiro. Ku mwanya wa 5 turasanga Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2016. Akaba ari umukobwa mwiza ukunzwe na benshi kubera ubwiza afite, kandi akaba ari n'umuhanga cyane mu byo akora. Akaba ari n'umwe mu bakobwa bakize mu Rwanda. Muri make afite ibintu byose, haba ubwiza, imiterere n'ubwenge. Muri make Jolly nta bintu byinshi twamuvugaho kuko ibintu byose bibye kuri we birigaragaza. Akaba akurikirwa na 1 miliyoni kuri Instagram. Ku mwanya wa 4 turahasanga umukobwa ufite uburanga Uwicyeza Pamela. Yamenyekanye ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda muri 2019. Gusa yamenyekanye cyane ubwo yatangiraga kuvugwa mu rukundo na The Ben. Pamela kandi akaba ateye neza cyane mu buryo bwose kuko si ugutera neza gusa ni na mwiza. Ntabwo wakwirirwa ubishidikanyaho kuko birigaragaza. Akaba kandi akurikirwa n'ibihumbi 534 kuri Instagram. Ku mwanya wa 3 turahasanga Nyamubyeyi Gentille Noella wamenyekanye cyane nka Fofo mu mwuga akora wo gukina filime. Uyu we afite imiterere idasanzwe kuko umureba ntayifuza kurekera kumureba kubera imiterere ye idasanzwe. Akaba yaravuze ko kimwe mu bintu bimubangamira kandi kikamutera isoni ari umuntu amubwira ko afite hasi hanini. Namwe murabyumva. Fofo kandi nta muntu wahakana ko ibyo bavuga ari byo, kandi si uko bateye neza gusa ni na mwiza. Akaba akurikirwa n'ibihumbi 84 kuri Instagram.
Ku mwanya wa kabiri turahasanga Shaddy Boo wabaye ikimenya bose kubera ubwiza bwe budasanzwe. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Mbabazi Shadia. Shaddy Boo kandi akaba ari umubyeyi w'abana babiri, gusa nubwo ari umubyeyi utabizi ntabwo wabimenya kuko ahora ari mutoya atajya asaza, akaba ari n'ibintu bitangaza abantu benshi ngo uburyo atajya asazamo. Shaddy Boo kandi akaba ari nawe munyarwandakazi ukurikirwa n'abantu benshi kuri Instagram kuko akurikirwa na 1,200,000. Shaddy Boo akaba ariwe dusanga ku mwanya wa kabiri. Ukurikije abo twabonye urabona yenda iri ku mwanya wa mbere. Andika igitekerezo hasi muri comment kandi ntibagirwe gukora subscribe, like, share kugira ngo utazacika na video yacu y'ubutaha. Ku mwanya wa mbere turahasanga Aurore The Queen, akaba akunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ushaka kuvuga gutera neza wavuga uyu mukobwa kuko niwe urugero rwo gutera neza. Aurore The Queen kandi amazina yiswe n'ababyeyi ni Kirenga Fiona, akaba ari umunyamideli, akaba yaramenyekanye cyane kubera ikimero cye kivugisha benshi. Aurore The Queen niwe dusanga ku mwanya wa mbere. Kora subscribe, ukande like, unasharinge kugira ngo tujye tubana muri buri kiganiro kizajya gitambuka hano kuri Dora Update Rwanda.